wose betrem na fa osika ba abrabọ fama no enti wo de nse kodu fie mu no wato prime mo no okwa nkwaji pra bia mfiri ho obi kura na tumi yinya mane okodu a na okwaji fie wura prae yo ebusuafo se de mudi kan ni mu no edi amete so ye eja somwa se de metnasia na ese sunsum samonko a se de amede abai ende ye ba be kasafa praye ho na sunsuma eta praye chi na praye den na ye obi wo pa de srepa to the extent say praye kura kwosre woni fie se de ye benya ntrase ne ntima fa peni kese no a obetrete na ansana ye be ko peni wo no ye be twen ho aba sima ni akwaje ya brofo nkato me pa to twen ya makwa ba biom ya saba openi kese wo ha na ne de openi ne de woni abre pa o mani abre na etwase mani so bre na oto nsa frem no na ese mi ja na mi nyina na me ba le me wonse okitade bia hye pa incense na me hye no okay because baby amadu no abofo ka me ho se me hye incense me hye incense kakra okay na aboa aha ya makwa ba pa soronko me so me da se mo ne madofo no mo chiefo ato nsa frem na ye betena se na ye di nkomo nti nyame hira obi bia o hwa atashi tv okay na me betena se so a mama matiafo enya ade a be mo akoma ato mo yem okay yeah that's so me ba to and ye be kasafa praye ho ye be se hu praye di pravi o mo se sunsum tetiri na ye no kre na se teti a den na praye yo before me kasar ma ye hwa de bi Isaiah 14:23 Isaiah 14:23 ma ye hwe ye se praye asema ye kana ye no kre na me femi kasa me kasa obi beti ase okay man kasa de a emwa nti kan Isaiah 14:23 okay Isaiah 14:23 and I read I will also make it a possession for the bitter and the pools of waters and I will sweep it to the bosom of destruction says the Lord of hosts nti when den na kasa wo den no ka ho asem Isaiah akai say prayer obepra ene em fatwi ni mom na nka omonti asekakra okay because also obepra den nyama bia nya nyama bi obepra ni nyina gu na mede beye empese ejapade ni nsuo atade na mede oseye praye ebepra sedi asafo erade asieni anti me da se fe ma me to amasem so se nipa bi a wo hwe me pacho tie me na nya abotre mempere ho yesre wadru eko fufu yensre woma yesre woma ba yensre wadru nko fufu sabe pepe prayer yensre prayer okay prayer di pray fie yeah yensre bi muti o anti akosua o man prayer me vitri a mistake really yeah okay a big mistake yensre prayer prayer yensre dia se na babu kasafa prayer o kasafa ho enti ada na wo de okosre obi di aba ofie prayer yensre because of se mimi ba ofie a prayer informat okay enti so do pra mama ya na me de be pra mfie a enyo mama ba na me nya wo hwi ni me enti prayer untumi mpra wie na unya nto se uchim na ade anu ni si ho enti yensre prayer enti obi be sre prayer so how woni pa ni fie a wo o de be ko fie sa o how se bi wo fie a o de be ko fie enti yanti asese prayer yensre prayer wo tumi prayer yesunsuma de prayer e woni pa brabom a woni bibia fa ho hwade ade wa ko ehunu ni se a compound house na bi adware be 2-3 wo ho na prayer di twi adware ya na odi twi wie wo ko dware no o twi wie no o de prayer to ho no sabi fi wutiri so be se unase prayer hwe wade jam o hwe hey o champa wa hwe wade jam o se wo yo ba wo ba so a prayer na hwe wo ye be ma obema yeketi tenten a wa hwe eti no kotu adwaye ho no prayer na hwe ni bibia se sabi yare ne won ho wo odi twi na adwaye akwachi wo so de enti me bom pai ma mo te company house
Awurade mie sika kwan fa ma. Amen. Na obi anto asase. Amen. Na wote wo de ya de abakosre praye. Wo sre praye na so obi so ade so bi a wo de abedi wo fie. Prayer yen sre. Ba Christopher nim omo sre prayer ni ti na me ba ya maso yin sense ameshi. Because prayer wo tumi nti ye beka prayer ho asem a obebre ho a wo sika. But obi ba je ni prayer ko prayer ni fie pe no o hwete ni nyama nyina. Wow. Because we we hu prayer ni handle. Ni di answer o ja ni musa. Prayer di prayer ya ye nyam santo ye chim na kana no atum. Na se nyama bi a ebu anu bia no wakatum e kwanda ho nti obeje o prayer no de kono ahu ni using no wie no jato us usika semi na baba hwete enso a Christopher bebrenim anapa na ya ma me unfa prayer ne ma me kakra de prayer o ka prayer ho asema hie no hwema so aka no ho asem because prayer bedroom onipa bi otia sase su bia prayer ka bedroom so what I say yeah enti adentina obi prayer de atwi na dwae no ahwa degem se nipa no yare boni bi won ho prayer no odi tware wie no company house the next house say ya prayer na it mo fo mo prayer na ma me fantwi no waje no de kotwi enti okọ no hu information na na ekọ odi hu information na na ekọ enti prayer yensre tom hwemanim odi fo akosi antwiniye yensre prayer to de obi ba no so sre prayer amemfa ma no e obi ba mi fie so sre prayer amemfa ma no dabi ayo obusuani wade so ya na de so a dabi obeyi fi tie bible no me pacho sisu ye na nipa nte ase Isaiah 14:23 no mede no beye mede no beye te say ijapade ni nsuo ani ni nsuo na mede oseye prayer be pra no oseye penti prayer bi wa okofa eye oseye den prayer eye den oseye den prayer oso akosrenti ude na ade ba fi o de oseye na be fi webusuafo ye da penikasi ase say you tretre ni a mesrawo say de answer de beto asoro ye srawo so uni prayer wo fi a ye bebo mo de say wo be pa wo de say de wutie attention tv wo sua de na wo practice say say wutie ni keke because ye die we enye bibia we fie mu a say de penikasi eti obeni enti ye die o do prayer mu obi keke a uye ye timi ko ebe ko nye se betimi akọ chade bible ni say o se me de o say prayer ba ku ya na ba fo tena sutu wotene prayer ba fo so obetwo woni bitumi a prayer wo wow prayer ba ku ne de atwi akoko sabi akoko agyanan na wo akwaji se wodi kotwu adwa aye eden na apa kire eden na woti ase and when we are talking about spirituality this is a part of it me ka de bia kire se prayer wo ewo fie se wo hu se ewo tumi a me kire wade okay kope yellow candles okay yen triangle ma prayer na fifi tworo wa wudin o madin se me pese me hu me mani nyina hyebre wo hia sofo bia papa prayer ye ka ho asemi wow so ho uwi afadi ni to prayer na se fadi to so prayer be pagya wo kra firi wo mu na wa kyerɛw oba bia na yore ba wiase powerful hi so yellow can in a triangle for prayer to fifi we bi kan obi koye be tumi no atiyimu we dey that was di papa so obi ayemfonso bi e de ne prayer ma obi ama se sia no nam hu yeye ma dem pa no be enipa bebre fi se sa wa standing broom ya abayi nyina e prape tumi abam menye wadwe se ayi amame e ma na wo problem obi a wo si su cotton company so wo sika nyama koyie ma wo kotena dan ne mu pe e na nyama nyina sey because wakofa fie o how e de abepra wo dem ana ya je wo dan na wo ba na obetena mu praye akọ fie wura de akọpra ne fie me ka fie wura no so nyama nkoyie ma no wa yare da ho me ka se fie wura fo nyina wa yare da ho enti wo so ani baba ho no efie no kọtem na yare aba okunu ebi wa nche na okunu atime afiri mu ebi wa nche na oyire afiri mu because onwase no owuo na edi omunya Jesus omase no owuo na edi omunya o enti ye bi se ho se anka okotena fie a oto prime no
ah yeah no apensuo ye onyama ye ho afo wi a edan na wakotem foforo no obi betena mu oye nyama wom obi betena mo kanche ye obi betena mo di bayi sab obi betena mo di ahohombone dwumadie obi betena mu ade seye efie wura fo bebre ede owo atoto mu fie enti uba omene wonyama enti wo pride ne betema di nkunim ne ama wo enti pride no ukọ uhuru fie ni nyina wi a na de pride na to waso incense waso triangle candle there is enye candle ne yellow nkwa ne ye ejina eda a wudi tuko efie ni manta de ko ye wanya odifo akwa ne fode water papa ibi ya papa odifo akwa fode water 5 NS ya na ma foto anu musu wanya bi wodi afra nsuo wodi afra pu nsuo wodi atwidan mu wi a o pride na wo so ya ansa wo kodan mu no na wo bebre kwachi dan a no wodi mirika no wo ko trem edan na nkasa sunsum a etim no sunsum a nipa ni si ye no nsama nipa ka o si dan no wan kasa betrem na ye o debi wo si betrem na fa osika ba abra bo fama no enti wodi yer se ko du fie mu no wato pride mo no o kwa unkoji pra bia mfiri wo obi kura no tumi yi nyama no okodu a na okoji fie wura prae da me pa cho menya pride yi anantentan kakra wa ha no ho what do you say papa me tumi de pride ko na mfibu mu ba bia na ntwi wo wa hye wu nso na we na de pride ko kana ntwi toilet no na de abahuru dan nim nyina tumi bi wo dan nim entumi ntena ho no wa pie ko but ye de ne se ye ko ye nimu ye ko so dan nim ye kama efe obi abetenem na okọ eden no ja wo dan nim ebi tena dem ja japade be ye honhom ahomoto aseye honhom not dan nim ntu kwa a wonyama nyina na otwepe na mbetena fiem de nyama nyina asai me ba ne sika wo minsam okwa na yekoje prai ofie nim ko prai anka ma band ntowo ne fiefu na akoto wo ne ntem tu to prai no so ebia wo ye dan wo ye July wo ye October ne nyina wo candles a wo tu akono the month of June the month of August na wo tuko fie nim wo sunsum nyuma prai ne betimi aye enti se sunsum nyuma na nkoso a na afa wo to ade na wo sika hye ejakura timi to dan nim na hye because abusua no eja ne se won japade na wa sha brabo ase foforo se abusua no efie bo okotemu a wo beko wa che esisman na ku yare aba okunu na okunu nyama ba fam efie bi se okotemu a na onyama ekosoro enti wo de se wanya punsuo no wanya papa odifo akwa foda wata ne bi papa pa no ne ni yellow owo different e hwam wato insu na dia fratu o dia frapu nsuo no wa settle pride no candle no so candle no pride no so wa twro me ma yedie me ma sei sa pride yem fa mpra o tutwa mi no ai ba ko na e pra me pa cho obi bi sa pa cho me pra ndie me sraw me fa masa but ya fa se tra o sra ya nam dia ba no wo se wo si wa hedwa kama na dwa na ba fam wo bie provision store kama na provision store ne ba fam ma me papa ti yen tena sase su kwa enti wasi wadu hwam wa ma omu eduru fiera ne o habi o fiera ma de bi nkan wudi wula mu enti yen fa praye empra enyai sa imienu mu se ye chim ye de atwe kona tu bibi e ba na dwero ntumi ba but neso de ye jeja bibia ene nyama kutia nti se na meye nsu na me de oseye praye ebe pra me pa cho enye bible mu asem ne ye kan bible mu asem ne ye kan bible mu asem ne ye kan me pa cho ayin ni otie ya antiase ni o kan so antiase na ye dwadwa adenti na me mfa me pra mfa ma obi ene adenti na yare so wo so a wo nsu adenti na oseye hwehwe wa wo kasa ni yema ye bon pai bebere no okobon pai ne ba no se e ma afia menya opra dia pra me porch mi kakra da bi o how na no asande na ba empire na bo na anya adwuma ti e ba tie ho ase ni ya ma praia ye kita asom ye bo a edi enya praia otumi ti na twere ne ka ho asem praia ye dai otumi ti na twere no e ka ho asem obi ka se ena papa dia quotation mo kan wa ifa me se Isaiah 14 23 sisuma mbiem siso Isaiah 40 23 for 24 ne ka ho mi siso ko
papa me ho adwiri pa o ya pride na etu bi no no senke nya bible ya wo kan ka me ngini I said to you asase so yasua atra ena yeso asofo bi abefrem enne dodo na gu social media asofo social media asofo TikTok asofo obede ko hu ya be kire wo oh nti onim ni obi aye na obi asua na mede no beye empese japade ni nsuo empese japade na mede na ose prae no apra no se de asafo nti no ma na ebe so nyama boni na ebe toto na ose prae na die kiraba nti wo ba wo sika na abetena fie ho wow asori bebere kura so wo mu sa asori bi wo ko wura mu a na onyama esai asori bi so ba ko wura mu ya makwan ma onyama asai na onyama ekosoro na nyama di daye ma ebi ni God's Revelation Ministry oba wa batiase papa me kirekire na me kire na nadwo ntubo nso obi aye study obi a woto ade bia tiem na tiem yie okay papa de akwankyere ba tiem na tiem yie o anka ba bia we wadwuma no emfa prayer ye de pra ho no emfa toto abontene okay mane ya enche portfolio okay o ba de wade abafie o kwa de wade ekọ na enso ye jama apprentice fo o pra ba bia no jama to ba bia prayer so ye commander e wo ni pa brabom o no yifi eno obi so ji a o de be so de tiaw nti obi timi bia adwuma fefefe na abofom be pa cho tie me ko na ko pa ayi apunsuo no for di abatum na fa prayer ni sim nansa afeyi na fa pete shop wo fa kinini wo di kinini a afa wo se adwuma na ni ada ho because obi aba fa prayer na aseko eda ba bi store foforo so age wo mo kura mo ti container mo saso no anapa wa kọ no obi e na o se akuya mi nya wo prayer ne mfa pra kakra da bi wo twenda yi ma me mfa wo prayer no bi na wo de wo prayer mo bi a o say prayer no ho ne hia me kan asem ma me na me mfa ma na me de no beye ampese japade ni be ampese japade na insuo ata wo be ye japade ye moade na me de o say prayer me de o say prayer ebe pra no me de be pra no se de asafo rade asie ni se ni asafo hwan erade asie ni ewrade na eden asie ni enti we enye susum nyuma susum nyuma se enye susum nyuma mo fa nto abonte me hwe wo se me de o say prayer enti o pray bi o kwaji a o de o say na aba ofi ye wo pray bi wo ho a o kwaji a o de o say na eden aba ofi yo wetie for edam asese wutie yen se de papa eka yen mesrew bomode nya wa prayer na so bi nso be srew prayer chere se wo de no wan famba yedam ase pa se wutie ye davo from se be se me pa so onya subscribe ya subscribe to your channel no click bell on so na time bia be di video be bia won yedam ase pa